Ada musuh. Satu squad. Bruh. Bruh. Kena tembak, cok. Bruh. Nice. Rata. Marked a location. Ayo maju, bro. Search for vehicles. Oke. Nope. Player tuh, player. Ayo, gas. Lantai 2. Ntar aku bom. Lantai 3. Nope. Udah di atas sekali. Arah saya yuk. Di bagian atas. Oh, lompat dia, Let's cok. go. Oh, belum. Belum. Nice. Ada musuh. Bruh. Udah jatuh 2. Enemies ahead. Ayo. Di mana, bro? Watch out. Oh, ya. Di lantai 2, hati-hati. Lantai 2. Bruh. Jatuh. Pukul pakai panci, bro. Seorang aja. Loh, di mana? Itu, hajar. Hajar ya, bro. Mantul.
Hati-hati. Lari ke ujung. Oh. Kabur terus loh. Ayo kita gabung. Satu squad tadi. Ayo bro. Mereka lewat kiri sini tadi. Aduh, udah kabur ke depan kayaknya. Enemies ahead. Waduh, mereka udah lari ke depan sini bro. Bentar, ambil mobil dulu. Bruh. Flare gun di sana. Marked a location. Oh nice. Oh ngepron di sini asu. Yuk guys. Ayo bro. Waduh, mobil ini rusak nih. Ganti mobil bentar. Sama juga nih, mobil rusak juga. Watch out. Yuk. Bruh. Maju. Hati-hati, 2 squad ini. Rata. Santai. Watch out. Santai. Udah. Ntar aku smoke dulu. Sini bro. Mantap, gitu bang. Barbar. Nggak barbar nggak asik. Udah bang, kali 3 aku ada. Yuk bang. Zonanya. Ayo bang, silakan yang mau ambil. Ambil aja. Oke. Watch out. Oh ada ya, di bukit itu ada. Turun. Turun bang. Oh nice. Mantul bang. Mau lari kemana kau? Oke, kita gas.
Bang yang pakai sniper naik ke ini aja. Menara. Biar view-nya luas. Lagi ngepron Marked pasti a nih. location. Di mana? Enemies ahead. Oh, di situ. Oh iya bener. Pukul dia. Aduh. Tembak aja tembak. Cuma anjir mau panci, Cuk.